Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Ndabashimira mwese abakomeza gukurikira amasomo yacu, kandi natwe akazi tugomba gukomeza kugakora tukabigisha Igiswahili, ndetse tukabasha kugera ku ntego yacu yo gutuma abantu benshi bamenya Igiswahili kandi banyuze ku muyoboro wacu wa YouTube channel. Uyu munsi ndakomeje n'isomo rishya. Isomo ryacu rya none ni isomo rigufi ariko riryoshye ry'ingirakamaro. Mbere yuko nkomeza ndibutsa abantu mwese tarakora subscribe kuyikora, kandi ndashimira abantu bose mwayimaze gukora subscribe. Ni ukuri muraba agaciro. Isomo rya none rero tugiye kurebera hamwe umukobwa witwa Aisha n'umuhungu witwa Joseph. Hanyuma uyu mukobwa bakaba baragiranye ikiganiro. Bagiranye ikiganiro giteye gite. Aisha yarageze mu mujyi bwa mbere wa Kigali, hanyuma abona Joseph, ariko aho yari yerekeye akaba n'ubundi urumva bwari ubwa mbere, ntabwo yari ahazi, gusa yari azi izina. Yaragiye gusura nyirasenge rero. Ni ukuvuga ko tugiye kureba uburyo umuntu ashobora kuyoboza mu Kiswahili. Tuvuge ugeze ahantu kandi bavuga Igiswahili, mbese wababaza ute kugira ngo babaze aho ugiye? Ese bo bagusobanurira ngo iki? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro kigufi cyabaye hagati y'umuntu wari ugeze mu mujyi wa Kigali bwa mbere ndetse n'uwari usanzwe ahamenyereye. Mbere yuko dutangira twamenyeye ko tugomba kureba amagambo turi buze gusanga mu kiganiro. Aha rero tugiye kubona ijambo rya mbere yuko ari naomba, ndasabye. Nikusaidieje, ngufashe gute. Mara inshuro, mara yangu ya kwanza, inshuro yanjye ya mbere. Kuzuru, gusura. Kuishi, kuba. Unielekeze, unyobore. Shangazi yangu, masenge. Alikuambia, yakubwiye. Kuambia ni ukubwira. Kusaidia ni ugufasha. Kusimama, guhagarara. Dukomeze rero, noneho ikiganiro cyacu kigiye gutangira. Ntimurambirwe, ni ikiganiro kigufi. Aisha yabonye umuntu, yarabonye bwa mbere, aratangira amuga yitwaga Joseph. Aramubwira ati, habari bwana, amakuru nyakubahwa. Joseph ati, ni nzuri sana. Joseph ati, ni meza cyane. Aisha ati, jina langu ni Aisha, nitwa Aisha. Naomba unisaidie, ndasabye umfashe. Joseph ati, nikusaidieje Aisha? Ngufashe gute Aisha? Aisha ati, hii ni mara yangu ya kwanza. Ati, iyi ni inshuro yanjye ya mbere kufika huku mujini, kugera ahangaha mu mujyi. Ati, ni inshuro ya mbere kugera aha mu mujyi, cyangwa se nibwo bwa mbere ngeze hano mu mujyi. Nimekuja kumzuru shangazi yangu, naje gusura masenge anaishi hapa Kigali, uba aha Kigali. Naomba unielekeze, ndasabye unyobore. Nababwiye ko kuyerekeza ari ukuyobora. Naomba unielekeze, ndasabye unyobore. Joseph ati, mji huu ni mkubwa sana. Uyu mujyi ni munini cyane. Shangazi yako, nyogosenge, alikuambia kwamba, yakubwiye ko anaishi wapi, abahe? Aisha aramubwira ati, shangazi aliniambia kwamba masenge yambwiye ko
anaishi Kimironko, aba Kimironko. Joseph ati acha nikusaidie dada, reka ngufashe mushiki wanjye. Acha, reka, ngufashe nikusaidie, nikusaidie ngufashe. Dada bivuga mushiki w'umuntu. Nka kwa kundi dukoresha imvugo ngo ndugu, muvandimwe. Ndugu bivuga umuvandimwe. Rero n'umukobwa wese tubonye tuba tumufata nka mushiki wacu mu buryo bwo kuba tugomba mu buryo bw'umuco. Joseph arakomeza ati basi zinazoelekea kule Kimironko zinasimama hapa. Bisi zerekeza Kimironko zihagarara aha. Ubwo yaramugejeje. Hanyuma Aisha ati asante sana, urakoze cyane. Joseph ati karibu. Asante sana, karibu. Nuwango ubusubije ni nkuko mu cyongereza tuba ngo thank you, ugasubiza ngo you are welcome. Ndabashimira rero isomo ryacu rya none. Tubonye uburyo umuntu ashobora kubaza nk'aho yerekera bitewe n'uwe abahuye. Nawe rero ushaka kubyigira. Ubutaha tuzakomeza dufite ibiganiro byinshi. Tuzakora ibiganiro bigendanye n'uburyo ushaka kubaza umugenzi, wenda uri umumotari aho yerekeza mukaganira, cyangwa se uri umugenzi ubaza umumotari cyangwa se umushoferi. Tuzabona ibiganiro byinshi bigendanye no kuganira, kandi nzi ko bizabagirira akamaro. Ndasoje rero, ndabashimira kuba mukomeza kureba video zacu. Turabakunda cyane. Imana ibarinde. Utarakora subscribe ntagenda atayikoze. Ninawapenda sana, asanteni, kwaheri.